Use muri aba baturanyi bacu nta bagabo bataha ngo basuhuza abagore babo. Nta bagore uzibagara bavuza induru, abagabo babahishi n'amakofe. Urashaka kubigana rero? Nge nibuziza ko ntarwana nzagerageza mbyiki. Imbaraga mfite si nkeya. Ariko kuki ushaka kumanuka ujya hasi aho gutera imbere nk'abandi? Ni wowe. Abandi bagira baboyi. Hari undi muboyi wa hano atari jye? Cyakora nzagerageza ngo humuyaya. Ndetse ngize Imana nawe no gicucu. Kubera iki? Ukava mu gitondo uvuga atakumva kugeza saa 4 ujya kuryama. Kuko amagambo ugira ari menshi. Naradegera igafunga. Ego wavuze ko mvuga nk'inyombza. Cyakora nawe iyo wasomye uvuga menshi. Utantuka se wa mugore we. Sinzi icyo ushakaho. Na mbere ururimi amatwi niyo rukoresha. Uzajya uza nuvuga ncicike. Amahoro niho azahinda. Ariko gira amazina nk'umudozi w'inkweto. Uzi ko icyo dupfa ivyeri? Ariko icupa n'umutima bizawe sinzi kiri mu kindi. Ntawe udakora amakosa. Ariko Imana yaramye umugore ndayigaki. Uzayirushe rero. Emwe mu bwenge muha amagambo. Yababarakarira. Bizakomera kemera urwaje. Agatera hejuru kandi ari hasi. Muri Bibiliya batimanire mu mugabe banagwa neza. Itireka muha umugore amugore. Waze kubwira umuntu atunuye amaso akureba nk'igishushanyo. Ukageza kuri gatana tumbamye imbere yawe. Kunumva se ko batutira batongana batura uko biri. Abatongana baturanye bigenda bite? Ivyo se birakomeye. Umwe asigira undi tongo. Tere kungurira utumuturanye mubi. Nangwa naryo utewe nturikeka.